மே 11ஆம் திகதி அதிகாலை கதிர்காமத்திலிருந்து குருநாகல் நோக்கி சென்ற பேருந்து ஒன்று கரண்டியல்ல பகுதியில் சுமார் 500 அடி பள்ளத்தில் விழுந்ததில் காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வரும் நோயாளிகளின் நிலைமைகளை நேரில் கண்டறிய மே 11ஆம் திகதி பிற்பகல் பிரதமர் கலாநிதி ஹரணி அமரசூரிய கம்பளை மற்றும் பேராதனை வைத்தியசாலைகளுக்கு விஜயம் செய்தார். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளுக்கு தேவையான மருந்துகள் மற்றும் சிகிச்சை பெறும் அனைத்து நோயாளிகளுக்கும் உடனடி சிகிச்சை அளிக்க தேவையான வசதிகள் குறித்து பிரதமர் விசேட கவனம் செலுத்தினார். இங்கு ஊடகவியலாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த பிரதமர், இது மிகவும் துன்பகரமான நிகழ்வு. இது போன்ற விடயங்களை தாங்கிக் கொள்வது மிகவும் கடினமானதாகும். சிறுவர்கள், பெற்றோர்கள், உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்களை இழந்திருப்பது வேதனையானது. எமது நாட்டில் தினமும் ஏராளமான போக்குவரத்து விபத்துக்கள் நடக்கின்றன. இவற்றை தடுக்க எமது போக்குவரத்து அமைச்சர் பெரும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இந்த நேரத்தில் பல்வேறு சிரமங்களுக்கு மத்தியிலும் நோயாளிகளுக்கு உடனடி சிகிச்சை அளித்து வருகின்ற எமது மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவமனை ஊழியர்களுக்கு நான் குறிப்பாக நன்றி தெரிவிக்க விரும்புகிறேன். அதுபோன்று தங்கள் எல்லா வேலைகளையும் ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு நோயாளிகளை மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுத்த அனைவரையும், அந்த மனிதாபிமான பணியை முன்னெடுத்த அனைவரையும் நான் நினைவு கூற விரும்புகிறேன். இதுதான் எமது நாட்டின் தனித்துவம். இந்த மனித பண்புகளை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும். இந்த நேரத்தில் அரசாங்கம் முடியுமான அனைத்தையும் செய்வதை உறுதி செய்வதற்காக நாங்கள் தலையிடுகிறோம் என்று நான் கூற விரும்புகிறேன் என தெரிவித்தார். இந்த விஜயத்தின் போது போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் துறைமுகங்கள் மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சர் பிமல் ரத்நாயக்கவும் கலந்து கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. තියෙන එක බලන්න බැරි නේද? දැන් මෙයා කියන අපරාධෙක මගේ ගම. ඒක තමයි දැන් මේ ඇක්සිඩන්ට් වෙච්ච දුක නේ.
හොස්පිටල් එකේ වෙසක් දැන් පුංචි අපේ ළමයි පුංචි පුංචි මෙයාව එක් කරගෙන යනවා කියලා දැක්කේ. අයියලා දෙන්නා පස්සරට යනවා ගොල් කිව්වෝ අපි දෙන්නේ බබාට ඕකේ වාචකයක් නේද? එක ජීවිතයක් නැති වුණත් ඒක අපි දකින්නේ විශාල කාගේ හරි පවුලක කෙනෙක් ඉතින් මේකේ මේ වගේ රියානතුරු වලින් නැති වෙන එක
විශාල ඛේදවාචකයක්. ඒක අමාරුයි දරා ගන්න. ශ්‍රී දරුවෝ ඉන්නවා, අම්මලා ඉන්නවා, තාත්තලා පවුලක් බලපාන විදියක් තියෙනවා නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේවා අපි දන්නවා අපේ රටේ දැන් ව්‍යානතුරු වලින් මේ විදියට ජීවිත නැති වෙන එක හැම අවුරුද්දක් තුලම මේක ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා බලක්වන්න මම දන්නවා විශේෂයෙන් උපවාහන හැමතිස්සම විශාල මැදිහත් වීමක් කරනවා මෙවැනි අනතුරු වළක්වා ගන්න. ඒක තමයි මම හිතන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් දිය යුත්තේ. ඇත්ත වශයෙන්ම අද අපි ආවේ මේ අනතුරට ලක් වුණු අයට ලැබෙන ප්‍රතිකාර වෛද්‍යවරුන් එක්ක කතා කරනකොට ඒ තත්ත්වය ගැන බලන්න අපි බොහොමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අතිශයින්ම දුෂ්කර රාශියක් මැද වුණා උපරිම විදියට වෛද්‍ය සේවාව අපේ විද්‍යාන් මැදිහත් වෙලා මේ රෝගීව බලා ගන්න කටයුතු කිරීම ගැන අපි මෙහෙවින්ම ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ සියලු දෙනාටමත් ඒ අවස්ථාවේ මැදිහත් වෙලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඒ මානුෂීය මෙහෙවරක් කරලා ඒ මිනිසුන් රෝහලට ගෙනාපු මැදිහත් වෙච්ච මම මේ සියල්ලම අපේ එකතකින් අපේ රට තුළ තියෙන හොඳ දේවල් අපි රැකගත යුතු මොකක් හරි කරදරයක් වුණාම අපි සියල්ලම පැත්තකට දාලා එකතු වෙලා මැදිහත් වෙන එක. මේවා අපි රැකගත යුතු දේවල්. මේ වගේ රෝහල් වලට පුළුවන් තරම් අපි උපකාර කරන්න අවශ්‍යයි. අවශ්‍ය විදිහට සේවාවන් ලබා දෙන්න. අපි අපේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන නැතිවෙච්ච ජීවිතවල පිළිබඳව රෝහල් ගත වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම සුවය තමයි අපේ ප්‍රාර්ථනාව. මරණයක් සිදු වුණාම ලක්ෂ 10ක් දෙනවා කියලා මේ කිව්වා. මුතුවාලුන ඒට 10000ක් කියලා තමයි. ඒක මම හිතන්නේ අපිට ඒක මුදල් වලින් නෙවෙයි නේද? අපි කල යුතු සෑම අපි කරනවා. මේ අනතුරට ලක් වුණු සියලු දෙනාටම අනතුරට අපිට ප්‍රථමයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ අනතුර වෙලා තාම පැය 24ක්වත් නැහැ. රෝහල් ගත වෙලා ඉන්න අයට උපරිම සේවාව ලබා දීමත් මරණයට පත් වෙච්ච අය තමන්ගේ පවුල් එක්ක එකතු කිරීමක් තමයි අපේ ප්‍රමුඛයි. ඒ සියල්ලටම රාජ්‍ය හැටියට අපි මැදිහත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ පැත්තෙන් දිය යුතු සියලුම දේ කරන්න අපි මැදිහත් වෙනවා. இது போன்ற செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சமூகம் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அருகில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள். மேலும் இது போன்ற செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சமூகமீடியா.com என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாகவும் எங்களுடன் இணைந்திருங்கள்.